Akiaria hindi iria arekinyitie thibitari-ini wa kuiga mĩĩrĩ kaunti-ini ya Kakamega, udumwe na gucakayana family cia andu aria mateire endwa ao mutino-ini mũru wa barabara nene ya Kisumu guthie Muhoroni. Murugamiriri wa atumia kaunti-ini iyo Elsie Muhanda niendekithitie thirikari kugathika watho wa hau kabere wa michuki niguo guteithiriria watho wa barabara ni warumirirwo hatari kuregeria mikanda. Kwa hivyo sisi tunaomba wanatrafiki mtuhurumie sisi wa Kenya. Nyinyi ni utumishi kwa wote. Mtutumikie na muangalie mambo kama hii isifanyike tena. Elsie ni arutete muigana wa shiringi 100,000 cia mahuthiro ma kuhaririria mathiko ma andu aria makwirire mutino-ini wa barabara ya Fort Ternan. Tunaomba Matiang'i na wahusika wote waangalie sana. Sisi si gunia ya mahindi. Tunataka tukisafiri, tusafiri kwa magari yenye yanafaa binadamu. Oho, seneta wa kaunti ya Boni Halwale ni oritie maafitha borithi aria mehokeirwo uigiririki barabara-ini iyo tukucio gukinyukirio makinya make watho ni kugonderera wira-ini wao. Hatua ya kwanza, Mheshimiwa Rais, ni kwamba uulize mkubwa wa police station zote 9 kutoka Kabete, Nairobi mpaka Kipkelon, wale police officers wenye walikuwa duty hiyo usiku kwa roadblock, wenye walikuwa kazini wawachishwe kazi. Mutino ucio wahanikire utuku wa gukia muthi wa gatatu tariki 10 kiumia kihituku, kuria riu namba ya aria makwite kurumirira mutino ucio ikinyeirie andu 58 na angi makiria ma 10 marathi na mbere kwamukira urigitani thibitari-ini nene ya Kakamega. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a.